Srđane, drago mi je da si s nama. Ja ću pokušati svoje neke memorije, pošto se znamo sad već neki preko 20 godina. Sam mi reći koliko. Pokušat ću zapravo te predstaviti, znači Srđan Kovačević, danas partner i jedan od osnivača i direktor Orke. Jedan od učenika elektrometalo M6. Prve tehničke, mislim da je prva je bila elektrotehnička i prometna i onda prva tehnička. Da. Ono što je zanimljivo je zapravo da je ovo tvoj neki prvi ulaz u hardware i u neki taj IT, jel tako? Mislim, koliko se dugo znamo, uvijek si bio negdje u svijetu financija, dugo godina i po bankama, kasnije nekim mirovinskim fondovima i tako dalje. Kako je zapravo tvoj put je bio, znači, iz politehničke škole, kasnije strojarstvo na fakultetu, financije i onda zapravo povratak onome zbog čega ste zapravo i išao u školu i na fakultetu. Da. Kako je nekako išao taj ciklus? To je to, nerealizirani inženjer kojiš, mora sam se vratiti mora sam osnovati firmu svoju da bi se počeo baviti inženjerskim poslom. Mene uvijek zanimao taj tehnički dio. Ja kad sam radio u investicijskom društvu, više sam se bavio tim nekim stvarima koje su više naginjale na tehničku stranu, bilo je tu i compliance i pravnih stvari silom prilika, ali uvijek sam išao na to da se bavim nekim kvantitativnim stvarima, procjenama rizika, nekim programiranjem i to. Uvijek sam tražio načina da tu svoju inženjersku stranu zadovoljim. A onda kažem, kad sam konačno dobio priliku pokrenuti sa svojim partnerima nešto svoje, onda je morao sam firmu svoju pokrenuti da bi radio kao inženjer, nikome kao inženjera nije htio zaposliti, valjda. Da. Mislim, u vrijeme kad si ti započeo svoju karijeru poslije fakulteta, naravno da su ovi financijski poslovi bili puno bolje plaćeni i puno bolje izazovi u karijeri. Nekako zadnjih možda 5 godina je krenula ta neka ekspanzija zapravo tog startup svijeta, pa onda izvora financiranja i svega ovoga zapravo s čim se danas baviš. Da li je to bio jedan od razloga zašto si onda napokon se vratio u hardware? Pa, znaš šta, ja kad sam završao faks, kao strojar, jako teško bilo naći posao. Zadnje godine faksa, jako je bilo demotivirajuće to što znaš da završavaš neki fakultet koji je možda i među najtežim tehničkim fakultetima u državi bio, a znaš da te na kraju sa diplomom čeka zavod za zapošljavanje, ili burza rada, već kako se to tad zvalo. I to je bilo jedno teško doba za školovati se za inženjera. I ja sam nakon što sam diplomirao, ja sam ostao raditi na faksu 1 godinu dana i kako me u tom periodu vuklo nešto prema financijama, tražio sam prilike tamo, dobio sam priliku i jednostavno to me zaokupiralo nekih 10 godina. A ovo, kažem, uvijek je to misliš da hoćeš nešto raditi dok to ne probaš raditi, onda skužiš da to nije baš ono što si zamislio. I tako mi se dogodilo i sa strojarstvom gdje sam upisao zrakoplovstvo, pa onda mi se isto to dogodilo sa tim financijama, jer sam ja htio kvantitativne financije, baviti se time, baviti se pa primijenjenom matematikom na financije. Onda sam se i time bavio, pa sam skužio da mi to nije to što sam ja zamišljao. I onda tek kad sam se počeo baviti inženjerijom, sam skužio, to je što ja hoću raditi. Evo sad, nedavno sam jednom kolegi slao CV i kažem, šaljem najnoviji CV, a CV je iz 2019. Da. I nije se ništa promijenilo, tu sam gdje sam i super je. Dobro, mislim, ja sam isto tako nakon nekih određenih stvari otišao u recimo gaming, zato što mi je to bilo
nekako me vuklo. Ja sam shvatio da zapravo vrlo malo gaminga ima. Da. Koliko u današnjem tom poslu ima, recimo, inženjeringa, ali inženjeringa općenito. Gle, isto to, mi smo krenuli raditi orku jer smo počeli letiti dronove. Sad kad smo se počeli baviti dronovima, ne sjećam se kad sam zadnji put letio. A iz hobija sam, znači posao kad ti postane hobi, zaboravio da ti to više hobi tako da to je tako. Ali, generalno, ne znam, inženjerski posao, kad sam ga stvarno počeo raditi u onom punom smislu riječi, to je to, za to sam se školovao, to mi je neki i od srednje škole i od fakulteta neki mindset taj imaš. I ovo je prvi puta kad sam počeo se baviti time da sam mogao taj način razmišljanja, unatoč tome što sam 10 godina nakon završetka faksa radio nešto potpuno drugo, sam to je valjda ko bicikl. Da jednom kad naučiš da ne zaboravim. Da. Što si zapravo volio raditi u srednjoj školi? Od tih predmeta tehničkih, zašto si uopće išao u tehničku školu, a ne u neku opću ili neki opći smjerova? Mama me natjerala da idem u EMŠU jer tata je radio, dok se nije u mirovini, tata je radio u HEP-u. I onda je bilo, gle, znaš kakva su vremena, 90-te, u HEP-u ćeš se uvijek moći zaposliti, jer ti je tata u HEP-u radi. Znaš kako je to bilo? Prije obiteljski posao generacijama A moj tata je isto završio EMŠU. Moj tata je završio EMŠU i imali smo isto profesora hrvatskog, profesora Miloševića. I ja sam ti nekako tamo završio, iako nije to moj bio prvi izvor. I zapravo ja sam htio ići u strojarskom EMŠU, jer sam ja htio, već onda sam znao da želim upisati strojarstvo, da želim zrakoplovstvo studirati. Ali mama rekla, ne ideš u ovu elektro EMŠU. I nekako, kažem, te tehničke stvari mi nisu baš toliko išle. Ja sam bio onaj loš inženjer koji je više bolje na riječima bio nego na nekom crtanju. Nikako nisam crtao. Tako da sam ti ja bio najbolji iz hrvatskog u EMŠI. Ali sve te i informatika naravno. Ali sve te neke tehničke stvari s kojima dolaziš u dodir, jednostavno uđe ti to pod kožu i definira način razmišljanja, način pristupa problemima, neke stvari ti budu prirodne, kako promatraš svijet oko sebe i pa onda još fakultet, tako da to je jednostavno odrediti. A najlošije sam bio u matematici uvijek. Matematiku sam uvijek imao neki prolaz, trojku u najboljem slučaju i onda za postdiplomski upišem financijsku matematiku. Znači sam sebe šokirao da tako nešto. Dobro. Ali ne bi nikad rekao, pogotovo nijedna moja profesorica iz matematike to ne bi rekla, da se mogla, da su i pitali ko bi išao na matematiku, Srđan Kovačević sigurno ne bi bio taj, nema teorije. A koliko danas je matematika u tvom poslu? Vjerojatno je sve vezano za neki oblik matematike. Vidi, ova financijska je, znaš, Excel puta jednako plus minus ali i to te isto nekako neku intuiciju ti razvije. Matematika je samo posao. U smislu, znači u matematici da bi bio dobar moraš raditi matematiku i vježbati, to je to. I matematika je trening, ništa drugo nego trening. I onda je samo ne trening mišića, nego trening moždanih vijuga i na način prepoznavanja tih paterna. Meni je, ja s matematikom uvijek ima taj problem da kad mi dokažemo neki teorem, meni je uvijek bilo da i šta sad mi smo to dokazali da je ovo jednako, gdje je tu poanta. I onda tek kad sam na faks došao, kad se ta matematika počela primjenjivati, onda sam skužio, i onda mi je taj neke uvijek vidimo, znaš, nešto zašto to radimo, zašto računamo, zašto ovo dokazujemo. I onda je to tek tad mi je to sjela. Ovo je kad sam radio tu financijsku matematiku, onda je to sve imalo vrlo jasno, to je bilo primijenjeno i vrlo jasno jasan je cilj uvijek bio. Uvijek sam neku matematiku radio s ciljem, ne samo da bi radio matematiku, tako da mi je to lakše bilo. Ali trebalo mi vremena da to skužim. Jedan od razgovora koji smo vodili smo sa Denisom, sučnim iz Mona, oni
su strukturom vrlo slični vama, zato što ima tamo 3 osnivača i suvlasnika, vas je isto 3. Da li je to neko kao, nazovimo to neko svetotrojstvo, pošto znamo profile i recimo i Mona pa i vas, vi ste svako u svom području. Misliš, to naravno se pokaže kao dobro. Da li misliš da bi 3 srđana više posla napravili? Ja sam siguran da bi tamo 3 srđana zakopala tu firmu odmah. Prije nego što bi to krenulo. Znači, to je morala biti kombinacija nas 3 različita, potpuno različita lika koje onda svako u nekom trenutku dobije priliku da odradi u čemu je najbolje. Onda su to bila 3 srđana, znači mi bi Orke, ne bi ni došlo do Orke kao takve, mi bi već na ovom prvom biznisu zalegli. Tako da je to jednostavno mora sreće da smo jedna baš dobra kombinacija dobra kombinacija različitih karaktera, različitih nekih interesa i različitih nekih kako bi rekao, kad imaš prednosti i mane, sposobnosti, nekih skillseta i talenta. Ali isto tako mislim da tri osnivače, baš dobar broj osnivača. Negdje sam davno pročitao da su trijade i dijade su najstabilnije društvene jedinice. I ta trijada ima to da kad vas je dvojica uvijek to može šansa da ste oboje ili obojica u nekom u nekom negativnoj fazi su puno veće nego kad vas je trojica. I onda uvijek kad uvijek budete neke dinamike, nekih napetosti, nekih nesporazuma onoga, onda uvijek taj treći može biti taj koji nešto izvaže, pa i to ja kužim sad zašto su te trijade stabilne društvene jedinice, jer da je to dvoje ili sam, jako divim se ljudima koji uspjevaju, koji su uspjeli sami napraviti ovoga. Iako recimo u životu trijade, ja recimo gledam po svojim klincima, da su najbolji prijatelji kad su dvoje, a kad su 3 obično bude kaos. To je recimo u životu, ali u poslu izgleda ima dobar... Dobro, oni su sad teenager. Kad malo staš se, onda će to doći. Da, kad shvate prednosti zapravo toga svega. Vi ste vaš posao praktički pokrenuli iz nekog hobija. To je prvo bila neka ljubav zapravo jednog od osnivača. Da. Tako, koji je izrazio drugoga, a onda smo trećeg uvukli. Da, i trećeg to. Da. Prvo smo zapravo krenuli pružati usluge. Mi smo bili hardware design, neću reći studio, ali neki design shop. Ideja je bila da mi te neke stvari koje pružamo inženjerske usluge, ali u hardwareu. I da pod jednim krovom okupimo i dizajn elektronike, dizajn, neki mehanički dizajn, neko koje kućišta, šta već treba za taj neki uređaj, da radimo fizičke uređaje. I onda smo tu rekli, ok, ajde, pošto je Vlaja već imao iskustva sa kinom i rada sa kinom i bio je tamo par puta. Rekao, gle, oni to tamo ne rade ništa što mi ovdje ne možemo raditi. Zašto mi ne bismo mogli proizvoditi u Hrvatskoj? I u krajnjoj liniji kad ti probaš to i kad skuviš, neke stvari su bile skuplje raditi u Kini. Naša ideja je bilo, ok, ajmo, razvit ćemo ljudima proizvode i onda ćemo im reći, gledajte, mi ćemo vam to i proizvoditi, pa da ti zapravo sve pod jednim krovom imaš. I to je bila ideja, ali mi kad smo kretali 2016. 17. to se nije baš, ljudi nisu baš grizli za tu ideju. Ko je kakav Hrvatski, šta ćeš, zašto bi ja uopće išta proizvodio u Hrvatskoj kad svi idu u Kinu? Da, prednost Kine je velike serije. I velike serije i, pazi, ekosustav koji je da mi još uvijek, Kinezi su, mi smo toliko kao zapad, smo toliko zaboravili proizvoditi, da smo neke oblike djelatnosti prestali raditi prije 20-30 godina u nekom masovnom smislu i jednostavno nas je kao zapad vrijeme pregazilo, otišlo. Plastika je isto, znači to ovdje naći u Europi toliko kvalitetne tooling majstore, tooling shopove koji mogu raditi složene dizajne,
radi složene alate i onda naći taj ekosustav tvrtki koji mogu pomoći nekom brzom turnaroundu, brzoj progresiji kroz generacije, iteracije proizvoda. Kad ti napraviš prototip, pa onda T0, T1, T2, neka iteracija rafiniranja tog alata, tog dizajna, to bi kod nas trajalo mjesecima. U Kini to traje 45, 50 dana, 60 dana za složene. Jer šta, oni tamo imaju, on ima tooling shop gdje on kad izdizajner alat, on je prvi na redu. Kad je taj alat gotov, on ima shop koji radi samo testne odljevke, gdje ovdje prvo naći na prste jedne ruke nabrojiš firme koje imaju alate za brizganje. Svi oni te alate za brizganje imaju da bi radili neke velike serije. Kada ti njemu sad dođeš i kažeš, gledaj, imam jedan alat i sad bi ja trebao tu nešto isprobat, on ti kaže, gledaj, moram prazniti stroj, moram prekinuti proizvodnju, za 3 mjeseca dođe. A ako i onda to radi super nevoljko. Vani imaš oni imaju tamo shop koji samo to radi i i to ne radi 8 sati dnevno. Tamo se radi 10-12 sati dnevno. On tih 10-12 sati izvrti 5, 6, 10 alata, svakom izbrizga 20 komada, koji i to brzo ide, tako da ti taj cijeli ekosustav koji to može suportati je tamo postoji, ovdje ga nema. Tako da zadnji primjer koji ja znam u drugoj industriji, u drvnoj industriji, taj primjer klasterizacije, to što danas Kinezi, je bio u drvnoj industriji i tu su Talijani recimo na taj način funkcioniraju da ti dođeš sa dizajnom i zapravo ti taj cijeli klaster odradi pojedine dijelove unutar toga i ti na kraju dobiš finalni proizvod. Tu je Europa zapravo izgubila tu svoju i prednost i sve ostalo. Dugo živi na tim nekim starim slavama i svom nekom starom intelektualnom vlasništvu kojem je prednjačila prije. Recimo, od 1500. kad su Španjolci bili recimo najbolji u brodogradnji, pa kasnije Engleska, kasnije svi oni koji su imali zapravo prednost u strojevima su sve zapravo prebacili van, živjeli od tih nekih renti na intelektualno vlasništvo i Europa se danas nalazi zapravo tu gdje se nalazi. Da, velik broj stvari smo zaboravili raditi. Ima neke stvari u kojima su stvarno i dalje top, ali puno toga smo zaboravili sad kad se suočavamo sa činjenicom da zapravo to i možda nije bilo najbolje, to što se zadnjih 20-30 godina događalo, vratiti se na neko staro će biti dosta teško. Naš klaster koji se spomenuo, slušamo o tim klasterima, puno, nisam vidio nigdje da je nekom pošlo za rukom napraviti klaster. Jer klaster oni su skužili da se negdje ekosustav neki formirao, neko sveučilište je skužilo i sad oni su to sve uspjeli opisati i znanstveno reći, to je to, nazvat ćemo to, takvu pojavu ćemo nazvat klasterom i sad kako bi bilo super da se to negdje presadi. Ali po meni svi ti, što možemo to nazvati klasterom, to de facto je klaster, ali mislim taj recimo konkretno taj tamo dio Kini, on je nastao iz potrebe, evoluirao je, i tamo neko došao i rekao, ti ćeš raditi ovo, ti ćeš raditi ovo, pa ćemo mi skupa. Ne, jednostavno se tu nekako iskristaliziralo jako puno ljudi koji su se bavili time, su našli svoje neko mjesto na tom ekosustavu i to je to. Sad, je li to klaster, nije klaster? Je, ali da li je to sintetički klaster ili ali de facto nikad to nisam o tom razmišljao, to je de facto klaster tamo, jel? Da, baš upravo po pitanju, pričali smo prije nego što smo krenuli, recimo o patentima. Prijavljuš neke patente? Prijavili ste patent i to za američke tržište. Koliko je Europa po tebi sad gubi apsolutnu prednost nad intelektualnim vlasništvom, jer zapravo sve ili odlazi na baš na zapad, potem mislim Ameriku ili na istok gdje koliko smo se mi tu malo izgubili? Pa znaš, to je dobro pitanje. Iskreno rečeno, sad ako me pitaš zašto smo mi to tamo u Americi radili, svi to tamo u Americi rade, postoji razlog, ali davno smo mi za taj razlog odlučili da je to najbolje, tako i onda
ne znam koliko je, ne znam zašto je to, ne znam više, znao jesam, znam da smo prvi patent prijavljivali. Jedinstveno ti tržište, ali kad ga prijaviš da li ga kad ga prijavljuješ u Americi, da li si ga prijavio na cijelom teritoriju? Neki period jesi, vrijedi za cijeli svijet, po tim međunarodnim sporazumima, onda ga moraš po državama ga moraš. Unutar Amerike? Ne, po državama unutar svijeta, na različite svijeta, da. Nego kad ga prijavljuješ na Ameriku, ti si cijeli SAD. Da. Dok u Europi postoji ovaj krovni. Mislim da, vidiš, to je dobro pitanje, pojma nemam. Da. Pojma nemam, znam da kad prijaviš, onda ti nekih, valjda da li 12-18 mjeseci vrijedi za cijeli svijet i onda moraš ići po državama. Čak moguće da je tako, kao kaže, da bi u svakoj pojedinačnoj državi morao nešto ovoga. Ali znaš šta, kad ja gledam po našem biznisu, nama je Amerika najveće tržište. I većini je Amerika najveće tržište. Tamo se jako puno novaca troši, tamo jako puno ljudi ima, tržište je homogeno i gledajući samo iz tog aspekta isplati se nešto u Americi registrirati. A i sudstvo je nekako pragmatičnije, predvidivije, uhodano je i nekako je lakše američki patent nekako onda replicirati drugdje, nego neki hrvatski patent sada dobiti da ti ga priznaju u Americi, pa da, to je Zapravo je sve pitanje regulativa. I regulativa i veličine tržišta. Tako ali tu smo mi regulative se ne mijenjaju konstantno. Da, evoluira nekako po tom njihovom sistemu, ali znam da smo prije par godina kad smo taj prvi patent prijavljivali, da smo baš istraživali, jel nam bolje ovdje, pa ovakav način, onakav način, puno smo to, onda zaključak bio Amerika i onda dalje podržavam kad vidiš gdje ti proizvod krene živjeti, onda tamo ideš štititi to, ali u pravilu iz Amerike je to nekako najlakše i štititi i Da. Po tim, recimo nekim tim ustaljenim normama vi ste startup. Se pitam da smo mi više startup ili nismo. Da, baš zato to htio. Kad je startup po tebi, koliko on traje, ta neka, ne znam ni kako bi to nazvao, nije ni inkubacijska, nego zapravo ta neka faza odrastanja. Startup bi bila faza odrastanja. Pa da, znaš, po tom, baš to, kad se me pitao, mi je to palo na pamet, jer gledam šta sad mi radimo, kojim se stvarima mi organizacijski bavimo, po nekim aspektima mi dalje jesmo startup, jer kad si startup, onda radiš neke stvari, dosta je to kaosa. I dovoljno je mala firma da je optimalan način funkcioniranja bez neke strukture. A onda preko neke razine i u pravilu broja ljudi se tu zapravo teško više može funkcionirati u tom nekom neformalnoj i direktnoj komunikaciji i bez nekih procesa. Tako da, ako po tomu gledamo, mi smo sad u nekoj zadnjoj fazi startupa, ako jesmo startup, jer smo u zadnjih par godina, više od par godina, možda 3-4 godine, smo počeli uvoditi reda u razne aspekte poslovanja, prvo sa financijama krenuti, planirati, raditi neke reporte za investitore, onda uvoditi strukturu načina kako zapošljavamo ljude, kako do toga kako ljudi napreduju kroz firmu, kroz svoju karijeru, kako radiš R&D, kako, jednostavno te, realnost, nije to sad zato da mi sad nešto radimo procese zato što nam nalaže neki compliance ili nešto, nego jednostavno skužiš da postaješ neučinkovit, ljudi su frustrirani, puno vremena ti odlazi na neku orijentaciju, na nešto. Uvijek iznova izmišljaš toplu vodu i jednostavno, kad 3-4 puta prođeš neki ciklus razvoja proizvoda, skužiš, gledaj, 3 puta smo radili R&D nekog proizvoda, pa ne moramo svaki puta se u zadnji čas sjediti, trebali bi napraviti, nismo ovo napravili. Zašto knjiga neka ili postoji, nekako zapisati to neko mudrost stečenu u formi nekog template-a, nekog procesa, nekog načina životnog ciklusa razvojnog projekta. Sve to ima smisla. Ali kažem, zanimljivo mi je to
što zapravo sve te neke stvari koje kreneš uvoditi, koje kreneš kao sređivat, jednostavno iz neke nužde krećeš, jer skuži da ono, kažem, ili su ljudi frustrirani, već im je dosta, ono, to puno te to troši, ono, neučinkovit si, ono, ne možeš pratiti šta se događa, itd., ono, tako da, ono, sjećam se, kad sam prvi puta počeo raditi procese, to je bilo u banci dok sam radio. To je bilo ono zato što nas je pritiskao regulator, pritiskala nas je banka majka i onda je ono, niko nije volio te ono procedure raditi. Ja, moj posao bio da radim procedure, niko nije volio što se procedure uvodile. A onda kasnije, kad je to malo iz regulativa sazrelo, ljudima je bilo drago što imamo proceduru, ali su skužili da u nekim situacijama dobro imati proceduru, jer ono, ako se odradi po proceduri, nema sad neko se pitati je li to sad dobro ili nije, jel piše to tako u proceduri, piše, pa onda je dobro, valjda, ne? Ali to je jedan način, odnosno jedna motivacija za procedure. A mi smo sad se našli u svojoj firmi, kada ti 5 ljudi dođe sa istim nekim pitanjem, onda skužiš da procedura je potrebna zato da ne bi ti morao odgovarati 5 puta na isto, ali da ne bi 5 puta istu stvar neko radio na različite načine i da kako već smo se složili da je on najbolji način, onda na taj način. I svaki put može i koncentracija nije ista kad objašnjaš pa puno krivih informacija. Ma već nakon drugog puta pišem proceduru. Ili da neko pišete proceduru, ne zanima me. Da. Startupi su, mislim, da se vratimo na pitanje. Znači, kad je startup? Kontent da je startup prestaje onda biti kad se počneš birokratizirati i kad postaneš organiziran. Onda je to je već odlika neke zrelije kompanije koje nema više pravo se nazivati startupom i Startupi su po nekoj, barem američkoj kulturi, jer taj neki pojam, mi smo imali ne znam, kod nas hrvatske poduzetnik početnike. Da. Amerikanci imaju puno bolju riječ zove se startup. Ali oni su dosta vezali više marketinški uz financiranje. Znači uz investicije. Zapravo da budem točniji. Uh-huh. Da li je onda recimo zapravo si startup dok god su ti potrebne te neki investicijski ciklusi ili ne? Pa, znaš šta, po meni je ovo glavna, ja bi to organizacijski gledao, jer ti investiciju možeš uzeti i kao zrelija firma. Ne mora to biti VC investicija, nego može biti neka druga investicija. I to je jednostavno nekako kad gledamo kako su ovi prije sad ovog zadnjeg kraha, prvom kvartalu 22. kraha tek scene, ima si runde financiranja koje su išle do koliko? Do firme su ostajale u privatnom vlasništvu, nisu izlazile na IPO-ove jako dugo. I to je ok, ajde zbog neke strukture tržišta kakva je bila onda, je to bilo moguće, ali po meni baš nisi bio više startup u tom smislu, bio si tek firma koja je onda došla, napredovala u neki sljedeći razred financiranja s koji dolazi sa nekim drugim zahtjevima, pravilima. Tako da po meni to nema veze s financiranjem, ali mislim da svaka sljedeća neka runda financiranja je neka nova razina, nova faza sazrijevanja i koja donosi neke nove stvari. Da, vi ste priroda nekako danas vezani i za ovu školu. Koliko zapravo učenika, ako znaš, koliko zapravo učenika danas, recimo, Elprosa imate kao zaposlenih? Dosta jer ne znam, recimo Vlaja i ja smo završili EMŠ. Dosta naših inženjera je završilo Ferit. Dosta tih koji je završilo Ferit i prije toga je išlo u EMŠ. Tako da nikad nismo baš gledali, ali dosta nas, ja mislim, iz EMŠE, a još sad smo nedavno još bio sam na baš u Elprosu uživio na jednom startup natjecanju, odnosno natjecanju nekih studentskih učeničkih projekata i onda par tih nekih dečkića koji su tamo bili su nam došli na praksu i tako da u EMŠI ima jako
pametnih klinaca koji... Pitanje toga, da li recimo ova škola da li nudi dobre temelje? Ja bih rekao da da. Praksa je nešto što traje neko vrijeme dok ljudi nauče i raditi na specifičnom proizvodu, na potencijalno specifičnim nekim alatima. Da li im je temelj dobar? Pa ja bih rekao da da. Recimo, bez problema, mislim da barem u mojoj generaciji učenici koji su završili ove tehničke četverogodišnje programe, da su mogli se upisivati na praktički bilo koji tehnički fakultet i prosperirati, napredovati kroz akademski život, a i ekipa koja je završila ove strukovne studije je mogla raditi to vrlo kompetentno, tako da ja mislim da je barem ono vrijeme kad sam ja bio da je EMŠA bila super škola, a vjerujem da je sad, gledajući te klince koji su bili na tom cure i dečke koji su bili na tom natjecanju, stvarno taj standard je održan, ako ne još malo i više. Što je bilo samo super je. Znači drago mi je da je tako. Vaše potrebe danas, a i u budućnosti su relativno velike za radnom snagom. Pa, da. Tržište je jako čudno. Nisam siguran da bih htio da mi rastemo više, puno više od ovoga. Nekako, mislim da sad smo na 65 ljudi, do 100 bi to, preko 100 mislim da bi bilo već onako. Ne bi to bilo to. Sad je to već onako granično na šta želimo raditi, šta želimo biti. Mislim da bi nemamo sad neke naše ideje da bismo ne znam kako rasli. I nije ograničenje to taj mislim da u Osijeku se može naći jako dobrog inženjerskog kadra. Ono što nam fali recimo su više sad dolazimo sad te faze sazrijevanja, jel? Sad dolazimo u tu fazu gdje ti fali više nekog produkta, ne tehničkog, nekih soft, znači gdje naći dobrog product ownera, product managera, koji project manager se nađe ali naše neke te stvari koje se tiču produkta, onoga. Jako mi je drago da što u Osijeku možemo naći fantastičan talent što se tiče nekog dizajna i gdje stvarno, ne sad interno, nego ovako po agencijama, da se stvarno to toliko razvilo da ti u Osijeku možeš raditi dizajn za svjetske proizvode. Dizajn naših naočala, produkt dizajn smo opet radili sa jednim kolegom Balajićem koji je ovdje Osječanin, koji je stvarno isproducirao jedan fantastičan produkt dizajn koji je svjetski, ima svjetski kalibar tako da u jednom malom Osijeku koji je tijekom 90-ih zaboravio proizvoditi, zaboravio izgubio neku industriju, super je da se to vraća polako i to vraća na nekom u stilu 21. stoljeća, što je stvarno fantastično. Ono što ja kažem za Osijek, da je zapravo mu je internet, da je internet nekom gradu kao Osijeku zapravo donio najveći benefit koji je mogao donijeti, jer su napokon i tvrtke pa i pojedinci imali priliku raditi s nekim vani i pokazati svoju kvalitetu. Da toga nije bilo, vrlo vjerojatno bi jedan dio otišao van, dok bi drugi dio vrlo vjerojatno završio i radio nešto drugo, rekli bi nešto obično, nešto što nije baš za pokazati. To je ona prva faza razvoja Osijek Software City-a gdje to stvarno je bilo neka lifeline neki za ekonomiju grada, ali znaš šta, ja sad gledam veličina, kad pričamo o veličini nama, recimo u jednom trenutku nam je bilo relativno lako je bilo naći ljude za posao u asembliju, u načinu proizvodnje, znači govorimo o tome da nije možda neki inženjerski kadar, nego tehničari koji ne moraju biti školovani tehničari, ali moraju karakterno i nekako svojim afinitetima imati taj neki kombinaciju sposobnosti motoričkih i nekih onako karakternih da
taj posao radi dobro, ali kad smo došli do neke granice, teško je, sad im je teško skelati. Ti dobiješ puno, za takvu vrstu posla dobiješ puno kandidata, ali znaš, nekako smo si naučili, dobar tim smo si probrali, tako da je teško sad tu naći kandidate koji I baš sam to pričao nedavno partnerima, rekao, gledajte, mi ne možemo tu svoju proizvodnju skelat ovdje, jer teško nam je, skelanje proizvodnje znači veća površina proizvodna i više ljudi. I mi ne možemo ovdje u mjesec dana sebi naći neku halu veliku od ne znam koliko tisuća kvadrata, kao što možeš ti recimo u Teksasu, negdje u Floridi, Amerika se isto reindustrializira. Njima je puno lakše ili izgraditi, ima kapitala, ima prostora, ima i tih industrijskih objekata, znači ti u čas si ti u nekom prostoru par tisuća kvadrata i ti puno lakše u nekom gradu koji ako si u blizini nekog milijunskog grada, ti zaposliš 100 ljudi relativno lako, puno lakše nego u Osijeku. I ta neka, mi smo rekli, ok, mi ćemo tu, staćemo sa nekom veličinom, staćemo s kapacitetom, ali nas sad to tjera u neku automatizaciju, jer smo mislili da predugo nam treba za te neke stvari da ljudi rade, ajmo vi kako mi to možemo automatizirati, robotizirati, kuši. Sad ta neka veličina Osijeka nas možda krene gurati u neku automatizaciju, gdje onda kompenziraš i tu, taj neki nedostatak, ali te to gurne, gurne te neki smjer modernizacije procesa, tako da, opet više Osijek je super. Da. Ono što, recimo, svaki put kad je neko pokretao i to nešto relativno u to vrijeme onako dosta ili ezoterično ili neshvaćeno, kasnije je došao do nekih, recimo, veličina i onda je zapravo bila poruka kao mi smo išli protiv svih pravila i radili to u Osijeku. Da. To je otprilike, uvijek je taj neki, za Osijek se veže da smo to radili iz čiste potrebe, nego jednostavno nismo imali gdje. Osijek Souther City je otprilike tako nastao. Dosta tih nekih velikih stvari je nastalo baš usprkos svemu. Mm-hmm. Jer Osijek... Ili možda baš zahvaljujući svemu tome, jel? Da. Mislim, to je kad djeci daš sve, pa oni krene pokazuju interes za šta. Da. Ili djetetu koji nema ništa, pa onda kasnije pokaže veliki interes za sve. To je nekako odlika Osijeka da je jednostavno iz čiste nužde su nastajale neke stvari kojima se danas stvarno i ponosimo koji su okosnice industrije. Mm-hmm. Zapravo to je dio. I ono što vidimo danas rezultate rada vidimo i recimo i na primjeru Elprosa, gdje smo godinama zapravo i kao zajednica i kao industrija ulagali što znanje, što neke praktične stvari kao što su maker fairovi, ako ste bili ovdje, ljetne zimske škole informatike. To je sve rezultiralo i povećanjem broja razreda za računalne tehničare. Jedan osnova je i ovaj projekt koji bi vjerojatno bio dobijen, ali je dobijen i uz potporu zajednice. Jer je zajednica rekla da je to nešto. Sad su nove i zone i centri, fakulteti su popravili stvari. Osijek je možda jedan od primjera da se može nekako razviti, to sve treba vremena, treba upornosti, ali da se zapravo cijelo taj neki ekosustav može razviti i prirodno, baš ono što kažeš. Pa znači, što prirodno, što prirodno, što kroz neke potice, rekoviš, sjeti se kad su nicale zone, pa je kao bilo kukanje, da, ulaže se u beton, opet šta će Hrvat raditi nego graditi, troši se lova za cigle i ali gle, znači, zahvaljujući tim ciglama, ipak se tim ciglama se nešto počelo događati. Pogledaj BIOS, sjeti se da je iz tog BIOS-a, mislim da nije bilo BIOS-a, ne bi bilo ni nas, ja bih rekao. Jer onog trenutka, ono vrijeme kad smo mi kretali, toga nije bilo u Zagrebu. Nisi imao ekvivalent BIOS-a u Zagrebu. Zicer je tek par godina nakon toga nastao. U Osijeku ipak postojao taj BIOS. Ja se sjećam kad smo mi kretali, bilo je mjeseci kad je bilo panika, hoćeš imati za rentu, za ovo, za ono, ipak je kao BIOS kao neka friendly institucija, ti je pomogao da to nekako prebrodiš, imao si neki tamo community koji je mogo si se osloniti na njih za pružanje nekih usluga, možda ste zajedno neke poslove odrađivali, znači
bitna je ta poduzetnička infrastruktura i kogod je bilo ono te negativne kritike da se ono radi te zone, samo se ceste radi. Da, to su bile ceste tad kad su se gradile, puno ih se gradilo. Ali ti danas prolaziš nedavno sam se vozio kraj zone Antunovac, pazi, tamo ima hrpa firmi, tamo se radi, tamo se neke radne mjesta su se otvorile, neke ekonomske aktivnosti se radi. Bio si pun, da. Znaš, zona Nemetin raste isto. IT park će rast više nego što sad je, ali mi i opet to sad izgleda onako malo praznikavo, ali ja vjerujem da za 5 do 10 godina, vjerujem da ćemo se i mi tamo preseliti, da će tu nikneti neke druge firme i sve to stvarno ima to nekog efekta. Ne vidimo ga kao ljudi onoliko brzo koliko bi možda htjeli sve odmah, ali mislim da to unatoč svemu da je, kritičari vole po svemu pljuvati, ne valja ovo, može bolje, ali kad pogledam unazad, pa nije to toliko loše bilo. Dobro, s vremenom, i kad sam bio mlađi, kad bi mi neko rekao, recimo, za 2 godine nešto, nema šanse da bi mogao se uopće percipirati. Ti sam ja za 2 godine. 2 godine, to mi je previše. Kako su neko godine odmicali, u 30. već mi je 2 godine bio sasvim neki onako kao razuman plan. Danas, kad gledam, ako projekt nema nekog smisleni zaključak nakon godinu, 2, 3, 5 će se pokazati rezultati, nekako mi se ni ne radi, jer ove brze više nemam ni snage ni koncentracije za njih. To dolazi i normalno da su mladi su nestrpljivi. Da li, recimo iz te perspektive, da si ušao, ne znam, u 20. možda u 30. u te neke startup, taj neki svijet, da li misliš da bi bilo drugačije? Da, ne bi to ni približno bilo toliko, ja vjerujem, uspješno. Mislim, gledaj, mi, Orka je ne znam koji po redu poslovni pokušaj što moj, što Vlatko, što je Ivanov, jednostavno nekako sa svakim neuspjehom stječeš neko iskustvo, ne brojim te više neuspjehe. Zaboravio sam neke jer su bili, ne zato što ih želim zaboraviti, nego su bili predavno, pa mi se teško sjetiti toga svega. Ali ja kad govorim i tak na tim nekim startup ili studentskim nekim, moj savjet je uvijek odi zaposli se negdje prvo i odradi 5, odradi možda 10 godina, stekni neko iskustvo, stekni neku nauči nešto, kako neke stvari funkcionira, neki kako se pišu mailovi, da se treba ljude staviti recimo u CC za početak, i tako, kako se piše. Ili kad ne treba staviti nekog u CC, neke elementarne stvari, ali stekneš neku mrežu poznanstva, skužiš neke probleme koje ljudi imaju, koje možeš riješiti, drago mi je da sam imao to iskustvo i draže mi je bilo da sam možda koju godinu, ali ne previše, koju godinu, možda 5 godina ranije da sam krenio full time se baviti svojim poslom. Još sam više vremena bi imao jer jednostavno u jednom trenutku kad sam prestao raditi i počeo raditi bez zaposlenja, sam skužio, sam se šokirao, kao nikad više novaca nisam imao. Uvijek ta frka kako makniti, pogotovo sa dobre plaće se makniti. I konačno kad sam i ne svojom odlukom, nego zato što mi se tako život posložio, prestao imati posao, prestao imati plaću, sam skužio, čovječe, nikad više, stalno mi je bila ta frka, sljedeća plaća, ali jednostavno, skužiš da... Vrijeme drugačije gledaš onda. Vrijeme drugačije gledaš, određeno od do i da. Tako da možda bi to ranije, dok imaš siguran posao, teško ti uvijek... Ja sam predugo razvlačio i posao i poslovne pokušaje, neke poduzetničke pokušaje. To te dovede na neke razine, onda tu je granica. Odluka zapravo mora biti ili, jel tako? Da, i na kraju što najgore, ja nisam odluku tu napravio, nego je tu odluku za mene život donio, kuš. I taki, žao mi što to se ranije nije dogodilo kad već očito nisam bio sposoban ja donijeti tu odluku, pa onda ajde neko drugi donijeti tu za mene. Po pitanju, mislim, u našoj kulturi
to je već bila tema jako puno puta, ali nije loša zapravo taj neuspjeh ili kako mi to zovemo propadanje, jako drugačije se percipira. Vjerojatno možda zato što smo vrlo mala okolina, pa ima utjecaj kao na sve. Neuspjeh kod nas, neki kažu ravan smrti, kao što su neke druge stvari. Mislim da nas to onda i odvraća od novih potencijalno poduzetničkih ideja, novih nekih i možda nekih inovacija i svega ostaloga. Sigurno, jer ja vjerujem da je to i do male okoline i do jednostavno nedostatka kapitala. Mislim da nije to samo kod nas, mislim i u Europi je to tako, i ima to veze i sa zakonima u Americi. Ti kad bankrotiraš, ti nakon nekog vremena ti si resetiran i ajmo ponovo, jer to je američki način razmišljanja i života koji je kodificiran i u zakonu. U Europi je to bitno drugačije, a kod nas je to taj europski princip, odnosno evropska percepcija neuspjeha je još dodatno pojačana jer smo mi mala sredina, pa ti sad, ajmo reći da ti treba neka investicija, ili si posudio novce od nekoga iz svoje okoline, ili si dobio okolinu da ti investira, tvoj neuspjeh i njihov gubitak je automatski to em je stigma, em je mala zemlja, malo ljudi, malo novaca i malo prilika za neuspjeh. Tako da mislim da to ima sve svoje. Ali mislim da recimo ako pričamo o kapitalu, kod nas rizični kapital nikad ga nije bilo prirodno. Uvijek bi institucionaliziran. Jer i mora biti institucionaliziran. Mi smo premala država i premalo sustav ekonomski da bismo bili nekom zanimljivi. Ok, pravno smo bili nekako odvojeni od nekog pravnog okvira drugog koji bi vanjskim investitorima dao smanjio neke pravne rizike koji su materijalni i jednostavno nas je kapital nije dolazi ovdje iz tržišnih razloga. I onda to je market failure i onda to je opravdanje za intervenciju na tržište. Jer tržište koje kao treba biti slobodno i treba samo rasporediti kapital, tržište zbog svog funkcioniranja je nas zaobilazilo. I to je po definiciji market failure. I onda to treba biti intervencija javna koja kad se počela događati, onda su se otključali ti neki potencijali poduzetnički, inovativni i to, Tako da mi recimo nismo kako da kažem, imali koristi od tog subvencioniranog kapitala, mi jesmo grantove koristili, ali ne recimo ove nove generacije fondova koji su pokrenuti iz tih EU fondova, mi nismo tu korisnici, ali vidim da je to kad se počelo događati, da je to doprinijelo nekoj kambrijskoj eksploziji startupa, poduzetnika i dat prilike ljudima da probaju, uspiju ili ne uspiju. Kad pogledaš bugarski ti fondovi koji su 11 i Launchhub, ja sam uvijek to govorio i opet ću to reći, znači Launchhub i 11 kao dva bugarska instrumenta za poticanje poduzetništva su u tom trenutku kad su nastali imali puno značajniji efekt na ekosustave u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni, u Makedoniji, u cijelom ovom području bivše Juge, Balkana, nego bilo koji drugi instrumenti iz tih država koji su to nastojali raditi by design. A ovo su bili bugarski instrumenti koji su se samo slučajno preljevali, nenamjerno preljevali. I ljudi su odavde odlazili tamo. Jedan od tvojih Ivan je bio partnera je bio zapravo jedan od dobro, ne sad prvih, ali ne znam među prvima, da. Druga, treća runda, da. Ili prva tek možda, da. I brojni su taki slučajevi. Znači, dok ti instrumenti nisu došli kasnije su se ti instrumenti kod nas pojavili. South Central je djelomično ne isti mehanizmom, ali South Central je isto kao prvi fond koji je ovdje počeo operirati po tom principu je dobio dosta javne love. Phil Rouge koji je prvi takav instrument u Hrvatskoj koji je dao priliku poduzetnicima i poput tebe i brojnih drugih koji su onda napravili neki tu iskorak. I to mislim da je to je taj nešto što onda na taj način ni taj neuspjeh nema stigmu jer je on lišen socijalnog aspekta te stigme. Jer taj novac je
upravo on je dat na raspolaganje poduzetnicima zato što ima velik afinitet prema riziku. Što znači rizik? Znači da možeš izgubiti i da je vrlo vjerojatno 9 od 10 puta će taj novac biti izgubljen, ili onaj 10. puta kad pogodit će tako da će vratiti sve ovo i onda još plus. I to je taj moment koji tržišno kod nas nije ga bilo, niti bi ga bilo. Da, mi smo u zadnjih tek par godina taj cijeli kao pojam seeda, koji je zapravo vrlo jednostavno obišen u narodom. Gotovo seeda ne bi bilo. Ideš pa siješ, da. Pa od 10 će ti uspjeti 2, ali kad ta 2 naraste imat ćeš apsolutni efekat. To ima u tom nekom poljoprivrednom živu. Da. Smisla, ali ga kao na financijskom dijelu uopće nismo tako percipirali. Zašto smo mali? Ja se sjećam, prvi fond koji je došao ovdje bio Seedcamp i taj famozni farmer, Matije Kopića, koji je imao fantastičan efekt na ekosustav, zato što je dao primjer. Oni su bili prvi ti koji su taj neki famozni mitski $1 milion rezali i upravo od Seedcampa, ali Seedcamp je ovdje bio jedan izuzetak koji je došao, napravio tu par nekih zanimljivih i potrebnih momenata i pokrenio to nešto. Dugo je to stajalo ni na čemu, jer su nas svi drugi zaobilazili, jer niti bilo interesa, niti preskupo im je bilo dolaziti ovdje tražiti dilove, a i realno nije tu puno dilova ni bilo za naći, ne? Sigurno ne toliko koliko danas. Dobro, recimo tvrtke Oasis City, pa i one najuspješnije su zapravo svoj i početak i svoj cijeli temelj širenja, razvoja svega ipak zasnivale na servisu. Znači na usluzi nekome dali strane. 90% toga su bili stranci. Tako da i tu nije ni bilo osnove za zapravo ulaganje novaca. Ti praktički nemaš, ulaže se ili u novi proizvod, novu ideju, novi patent, inovaciju ili bilo što drugo. Ovo su bile servis tvrtke koje su radile i nekako organski se širile. I tu može biti super poslovni model. Ali ima neki plafon rasta koji VC-u nije zanimljiv, jer on jednostavno nema tog potencijalnog jackpota koji će njima vratiti do 9 očekivanih promašaja. Da, on ne traži 10% svake godine rast, on ipak traži neki nevjerojatni skok. Ali znaš, možda čak i taj neki, ima sad tih nekih negativnih aspekata tog VC mindseta. Tjerate. Ne to, nego znaš, ako neko ko ide taj unicorn hunting se to zove, gdje zapravo jednostavno hrpa nekih solidnih biznis ideja koji mogu izrastu solidne biznise, ne sad neke, ne znam, Facebooke ili Appleove, ali mogu biti solidni biznisi. Jednostavno VC-evi ih zaobilazili, svi traže neki Facebook sljedeći i neki drugi sličan. Da, danas je AI. AI je old rage. Gledao sam zadnjih mjesec dana da sve konferencije, svi VC-evi i svi oni zapravo, ako nemaš AI negdje na nekom svojoj prezentaciji ili nešto, prije toga je bio blockchain, prije toga, mislim, Web3, dobro, to je nekako u isto vrijeme počelo, pa možemo znači, industrija konstantno traži nove buzzworde kako bi zapravo negdje ubacila lovu. I to je neka ljenost znaš, nobody got fired for buying IBM, nobody got fired for investing in AI, kad svi investiraju u AI. Tako da ima tog nekog mentaliteta. Baš na tom sistemu buzzworda susreo, mi smo počeli raditi igru koja je trebali kao Web3, cijeli taj pojam i NFT-evi. I mi, znači to je recimo 6 mjeseci je bio taj neki period kad smo mi ušli u taj projekt. U trenutku kad smo ušli, bila je cijela priča složena, koristimo Web3, token NFT. I kad smo došli negdje do kraja produkcije i kad smo trebali krenuti u testiranje i u taj neki marketing, već se ostalo, NFT je totalno... Da. I mi smo na kraju, to se sjećam kad smo prezentirali igru i govorili... Već ste bili izvan trenda. Kao ovo je odlična stvar i prilikom završetka nekih levela i tako dalje, nudimo i NFT-eve i onda sam namjerno pogledao u lica
ljudi koji su i kad smo marketirali i kao kao što da radimo s NFT-ima, a do prije pola godine kad smo tamo ulazili, Da, to je bila apsolutna stvar. Tako da mislim da to što kažeš da neke tvrtke koje su imale dobar potencijal i rast su možda i izgorile jer su išle prebrže prema trendovima, da. Da. A ja mislim da znaš, šta je isto problem sa tim sad AI-om je to što toliko se tehnologija mijenja da ti ne znaš koji od njih, jel u ovoj generaciji uopće postoji neki koji je taj. Sjeti se da prve društvene mreže nije bio Facebook, nije bio ni MySpace, bio je neki Friendster kojeg niko više sad ne zna, koji je sad da li je OpenAI Facebook ili OpenAI neki Friendster ili neko što je bio prije Grokster ili šta su već bili, da li je AI koji se pojavi se novi neki model, ovo sve ostalo ti si... Čak sam čuo dobro, stvar to je recimo ova tehnička strana kad ovi developeri pa i sistemaši to pričaju, kao toliko su nam natrpali prvo blockchaina da smo od onda pa do danas se nismo oporavili, nego konstantno vadimo te nepotrebne dijelove koje vjerojatno je to. Tako i danas ovaj sav AI koji se doslovno se trpa sad u apsolutno sve i će sigurno za neki godinu, dvije mora doživljati problem, tako da će se to morati čupati dan, jer je dobar dio toga samo utrpano da bi kao dobro izgledalo. Nekad pogledaš ta tehnologija, najstarija tehnologija koliko je stara zapravo. Sjećaš se GPT, ili to 3, ne prije 3 kad je bio prvi neki GPT, to je bilo potpuno neupotrebljivo, bilo je zanimljivo na razini i vidiš kao fora je. Jezični model koji prikuplja neke ti nešto kreneš, on nastavi, pa kao super, ajde odlično, mislim šta će mi to. Ali prošlo je 3 mjeseca, to je 3 mjeseca nakon toga svi smo impresionirani, šokirani kako to fantastično radi, ne vjeruješ već proriču kraj svijeta, a sve će nas pobiti ali, znaš, sad da ti ideš, kako da kažem, ugrađivati to u neki core svoje tehnologije, ne znaš šta je iza ćoška, i to možda već sljedeće godine bude zastarjelo. Zapravo stopa razvoja te tehnologije taka da kako se biti može to bude, znaš, tvoj NFT za 6 mjeseci kojiš, tako da, Ja nekako za kraj, gdje zapravo Orca ide? Da li Orca ima neki sad zadani plan ili je on još uvijek u nekom podloženim promjenama i to? Gdje se vidi? Sve je podložno promjenama, moraš biti spreman biti podložen promjenama, ali viš, to je još jedna odlika šta je startup, šta nije startup, nekako pivotiranje. Pa da, znaš, ja ne vidim da ćemo mi sad ne vidim gdje bismo, mislim možda me demantira život, ali ne vidim gdje bismo dalje pivotirali, nekako iskonvergirali smo u tom nekom smjeru, dugo se priča nije promijenila, ajmo to tak reći. Uh-huh. Dugo je prošlo vrijeme da kad skužim, kad se pogledam šta smo pisali da nam je strategija prije i dalje to stoji, tako da je to isto neki znak da nisi više startup nego da imaš neki stali smjer i mi idemo u tom smjeru da zapravo radimo tehnologije za dronove, što sada u produktnom smislu znači komponente za dronove, jer dronovi se na zapadu još uvijek rade tako da ih se sastavlja od komponenti, da se radi neka sistem integracija, da se postoje brojne i sve više dron kompanija koje na takav način rade svoja neka rješenja koje onda targetiraju određene aplikativne niše. I u biti nama je cilj biti u sljedećih sigurno 2 ili 3 godine biti glavni snabdjevač komponentama i tehnologijama za takve firme koje će onda tražiti neka rješenja, nuditi neka rješenja za određene aplikacije zahvaljujući našoj tehnologiji, našim komponentama. I onda, znaš, dugo smo radili, širili taj neki, da su nam investitori govorili, vi previše toga radite, dajte se fokusirajte. Meni je to užasno glupo bilo, jer nisu kužili šta je naš biznis. Jer ti da bi napravio drona, ti moraš sve te stvari raditi. Moraš otići u širinu, jer ti sve to jednostavno treba da bi taj sustav poletio. Sad, mi sve to imamo tu širinu, i onda je
puno lakše nekom customeru se odlučiti za više iz tog našeg asortimana, jer on možda dođe za treba mu flight controller, onda skuži da je uz naš flight controller mu najbolje paše naš ESC, da mu najbolje paše naš kontrolni link, pa onda tu imamo i neki kontrolac, pa onda ako mu trebaju Google. Znaš, sve to puno njemu olakšaš neku integraciju, tako da naš biznis model će ići u tom smjeru komponenti. Radimo i svoje leteće sustave, koji su onda možda više kao neki showcase, nećemo mi to nekako scale-at tu proizvodnju toga upravo zbog ove priče floor plana i svega toga, ali bit ćemo otvoreni za licenciranje tih dizajna, to će biti naši sustavi kroz koji demonstriramo kako naše komponente funkcioniraju, a isto tako možemo i licencirati tu platformu nekom ako je to zanimljivo. I taj cijeli sustav od zemaljske stanice, letjelice i svega što trebaš da to sve funkcionira. I to je neki smjer i dosta dugo, dugo u nekom startup timeframe-u, dosta dugo to već držimo se toga, ne? Ne vidim da ćemo raditi neke usluge više, već sad neko vrijeme ne znam da li smo nešto radili u tom smislu, tako da a onda ta tehnologija će evoluirati, što sad ide isto i prema nekoj nekoj autonomiji. Neću namjerno reći AI, jer to nije AI, to je neki to je neki računalni vid, to je neki stare neke tehnologije računalnog vida, tako da to će ići u tom nekom smjeru neke pameti u tom smjeru, ali i evoluirat će kako tehnologija bude evoluirala, tu će se to negdje kretati u tom dijelu. Odlično, znači bit će i puno i suradnje zapravo sa Elprosom, a i bit će potreba za učenicima ove škole. Apsolutno. Srđane, hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu.